Nimbad na oras yung manen papagayam, itaro kong daway kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, nga income na pili ay tampok dito ilaing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingding ngayon. Nasasaumpay tinagbanagak niyamdak ayo. Padak ka babae. Iso nga ita. Awan sa bali nga adda iti panunod ko. No diti agibalas. Katda kayo. Kaya tsaka di mo't agibalas. Agitinulong tayo nga rod tapno makabalis tayo. Laglagi pa niyo ti inaramid da kada kayo. Dinadaol dati dayaw yo. Katkas iti na istorya ti may sa akadwa tayo a babae. Inulit-ulit dati inaramid da kankwana. Aging gaakayap nan akat talentib gukod na abiyag. Impyerno day jaya pasdak. Narod, naskan ama unay. Basta nagkitipagpaya sa kanto namin. Nagduduma tinadlaw ko kadakwada. Adda ditaan naruksa, tanawaya-wayaan iti day japas da. Adamot dita ti aglididay, kat agsangsangit laptan. Adamot dita ti napalalo ti pungtot na. Kat nakaseryoso lapta ti rupa na. Simurot namin kada tayo dito ta. Awan tinagbati. Wano oray man sa adi simurot. Walang do. Simurot damin kada tayo dito ta. Imado kayo na babae, ani. At pasig ka na saan iti kapadasan mo. Wan. Numatring na dita ang babae. Dakkal mati maitulong da. Iswa sa nayit ida iti panagpana. Kan kastamot kan iti panagpaltot. Nasaysaya at matlaan mo adda kabaulan da amin ang makirangat. Iti kasta. Masalakmi banda ti bagit. Nasayat manamita ti birok to'y pasdak tungan. Imadumanan ti babae. Kat saan latang agsardeng dagiti customer no may. Awan boss, nawala siya. Kat agbayad akmad gamen no kasapulak ti babae. Bis ko malibre. Negosyo da ito'y tungan. Sapulak lata ni Ami. Sayang, nakalibas to mga gamen. Magkuntunay jay. Kat isublik dito apasdak. Pagpalinag manan nga apal-pala ikaw. Kasano mamakamag? Tsaka agsarday amang sapsapol kan ko na boss. Ang sapulam ko ma. Oray sa di daw. Kat na masapula. Isublik dito para isaw. Kat ipupuk ko. Sana nita ti pangrunam tungan. Ha? No di ka ti trabaho tayo. Awan mata boss. Bayaman yami. Sana ba ne? Tanagumamatan. Pampanunot at tinsingasing yami, Lando. Nga niya mga hansan. Kahit nasublian tayo da japasdak, kat pabutakan tayo. Ano? Kabalan tayo da tangaramidan. Nulakid di, kaplanuan tayo na imbag. Pangalaan tayo kaya ramatan tayo. Kas kumay iti bomba. Awan kasta dito kuta. Ngayon masapo lamang remedyo tayo. Uwan matkit diyan ang hansan. Nulakid di tagtitinulong tayo. Maramit tayo ti singasing yami. Pabutakan tayo ti pasdak. Nagipupukan da kadag iti babae. Adeta. Sa anak manin anak pintis. Sige, si Kamit Rosa. Padasam mat. Walang. Oh, ate ti pana. Sige, padasam mat. Nabanugak anang ibiyat. Nandiyak na tamaan ti puon ti saba nga ipatakder mo. Sige lang, Rosa. Kabay lang dita. Padasam lata. Aging ka ang makasursuro. Nagagat-nagat ti trabahador da Ma'am Carlota dito siyempre.
Naimbag na oras yung kakabsat. Tama, Tela. Nakapasyal ka man. Wan. Kaya't ko tagpag na pagda dito asyenda. Ay, nasayat mo't nukas ta at no mawatwat ka man. Kasta nga rod. Kan may sa? Kaya't ko titumulong dito Ay, nasaan na nila? Saan matakayat naman Carlota kan Rodrigo trabaho ka dito yung senda? Huwag pa isa. Wan nga rod. Ngam, mabay naklatamat. Unay kan Ela. Awan matirumbang apagbaynam kat nasingpot da. Saan agaputan na singpot da kat gundawayak dayta. Yaya ba? Kaya't ko matitumulong. Kaya't ko pa ikit diti makipagna diti asyenda, ah? Ngam, saan dakmat ngamin apalubusan da, Ma'am Carlota. Ay, kasta ya. Wan. Sige kakabsat. Panawan kayo pa dito, ah? Kasarong karak man dahil na unang, kag Ama Mateo. Sige lang, Ela. Ay, nakapasyal ka man, Ela. Wan, Ama. Kumusta kayo? Nasaya at mag. Ni ina unang, ayan na. Ay, adda di talikod ti kalapaw, May. Sibsibugan naman dagiti inmula na anak natan. Kumusta mo't nga ti panagnaadyo dito asyenda? Awan ti parikot mi ditoy. Bilibak kada kayo adwakan ni Nana unang. Tanapigsa kayo pailaan. Kabailan nyo paila ti agmula-mula itinatnatan. Ay, wala balasang kaw. Napigsa kami pa'y. Saan matanas kan nga agmula-mula kayo kat takompleto kayo mat iti abasto, Ama. Ay na, kasapulan mi ti agtrabaho. Kasapulan ti bagimi. Sana bale, ta para mutla iti bagbagimi daytoy. Sidsidaan mi mat dagiti imulmula may. May mayat mutla ang tinatang nga sidaan. Ta pagpapigsa iti bagay. Wan batkit di, Ama. Husto day tanako nayo. Ay, maibaliw ko man ti saritaan, Ila. Kumusta nga tan ni Victor? Masiguradok nga da itinasaya ta kasasaad. Sapay kumata mauray mi pa'y ti panagsublina. Ha? Sapay kuma tasakbay amatay kami kiniunang. Makita mi pa'y ni Victor. Ay na, Ama Matyo. Atidog pa'y ti biyagyo. Napigsa kayo pa'y. Saan ka di? Ay, huwag may. No kasta nga ron, mauray yu pa'y ni Victor, Ama. Marurodak ka talaga. Aging gaita, si bibiyag pa'y lang day dyan nga era. Madam. Bart, agtinulong kayo kanit Tiago. Tulungam tapno matayan day dyan nga era. Madam. Ammo ka napatagday dyan nga era kan ka, gaputa ay ayatam. Ngam saan nakamot ka kayat, saan ka din? Ngarod, awan serbina protektaram. Taure aramidam tikasta. Awan matlang serbina. Gaputa di nakalakat ngarod kaya. Isabay amon amatay. Di mo matlang pakairanudan. Sige, madam. Bayan nyo. Tatulungat ni Tiago amang patay kini Ella. Agsidta awak Bart. Noapay nga minadyak pay la pinatay idi. Noapay abinay bayak pay lang amin. Gapo tado tilapad, madam. Iso adiyo basta mapatay ni Ella. Nagalis at talaga tibiyag na. Ngam na ita. Uray anya pa'y tilapad. Nasken ama patayo day jay ababay. Tapatsot. Iso day jay ti collar. Madam. Wan. Ni Ella ti collar akanayon amang butbutang kanya. Ewan ba't kamin, musbag? Ewan ba't lagan ti pakairanudam kanila. Napayagan ngay bagbagak datakan ka. Tungan. Sumatungpalkan ka ni madam. Sa nabali, tanda mo gunggunam no bilang tama patay mo. Narigat tungan. Gapot aging kita. Agayatak pailan kan kuana. Diyan mo. Mua pa sana mapunas ti panagayat ko kan kuana. Na!
Ano nga ti katawa? Boss, ada ka dimit na po nung agayat. No, kas ka na tayo asayro. Awan, boss. Iso apa tayong kindi nila. Da kayo amin napasurot ni. Iti kanito ang mapatayo ni Ella. At dagor ore agong gunak para kada kayo. Iso nga aginno na kayo amang patay kan kuana. Madam. Agsirip kayo. Jak kayat amay ramanak iti kanito nga da problema. Madam. Laglagi pinyo. Dakkalagatad tiagor ore kada kayo. Iti kanito nga agbalegi kayo. Madam. Manon abulan tinapalabas. Awanan ti madmadlaw ko akarkar na iti panagpalpaliw ko di akin nga to apasat ti mansyon. No pay kasta, ituloy ko latat aglarga bista ditoy. Anya ti ampok. Amangan no agpalpalabas dalang iti tiyan po. Amok. Kaya't nak nga ipapatay ni Doña Anita. Ngam saan nga agbanligi. Iti tayo dya banda. Aglarga bista akman. Amangan no addakit dimot agpalpaliw dita apasurot ni Doña Anita. Landro, kasapula na sumalog tayo. Hintay wag gatang iti masapsapon tayo. Awanan ti makan tayo. Inmado tayo ngaminan. Iso anala ka maibus ti abasto tayo. Maansong. Sumalog tayo. Tayong gatang iti taraon tayo. Sige, Maansong. Umayak mo at mga isan. Ha? Umayak mo. Saanan? Agbati kan dito kuta. Ang mga numay sagmak ka. No bilang tada pagpaggadan. Nakasagana akit amin na gundawan, mga isan. Ha? Masapul lang gumatang iti kasapulan ni ababay. Maawatan da ko na. Ado daw iti kwarta tayo, saan ka di? Gaputas saan pa'y ana ibos pa'y tinakaw tayo iti bangko. Wala mi. Ado pa'y. Di kagdanag. No basta garod, palubusan dak na umay. Sige. Nuday tati ko nam. Naskin nga rin abilinin tayo dagiti kakadwa tayo dito. Nang runa dagiti babae. Tama nga namang iwayat da iti pakaisagmakan tayo. Wan, mang ansong. Ado mitkit diti kakadwa lalaki. Iso dati mang bantay kadakwata. Agawaan tayo ti magna. Apag isunto a sumiknet. Intun lumabas tayo ti asyenda alban. Wan, mang ansong. Ani, hindi rin ba nga simurot ka? Kami kumangatang ka ni Maansong. Abday ta ka manin lang do. Diyo ang mo dagiti kasapulan ni ababay. Iso ano sa istaya at musumot. Hanggang ano, nakaluto kami ito nilang Ansong. Mangkapi tayo. Ano nga mintar aramidin dito'y parangan? Ano di pampanunutan? Pampanunutak. Noan niya ti pagbanagan tayo amin, ijakota. Ha? Agbanligi tayo nga ta. Iti kalikagom tayo. Apa iti dinasaan? Agbalik ito ha? Pagtitinulong tayo man. Apay, maawanan ka din, ipiturin, tipakinakan. Tanarong ba nga kastami? Laglagitan. Aday daw luwam ang babaya mang namnamamit ang makabalas da. Lando. Hala? Umunag takit din dita kalapaw ni Maansong. Umay ka? O ato'y Simon, agkape-kapay sakbay amapan ka iti munisipyo. Saan ako nagkapian ita? Umuwan ako. Anya, kape lang apagar mo saram, di mo pa'y kayat. Ija iton. Mas ka na rumuwan ako. Taado ti asikaswag, iti trabaho. Makamu ka. Okay. Sige. Anya ti aramidam ita. Rumwarak, inakag shopping. Agpakuyog ka kadagitit tao ta. Sige, makamo ka. Ala, mapan ako. Aginuray kami kadamang ansong kan Lando iti asidag aparke ti sentro.
Parang yan. Ado ti katangag para kada kami ababae. Ditoy. Agpili ak kadagiti underwear. Kaasimat dagiti kakadwak nga awan pagan anayda. Nangruna kadagiti underwear. Sige, madam. Agpili kayo natan iti lupot yun. Da kami natay tilikonan niyo, madam. Kasla. Di na pampanawan, ha? Wan, madam. Madam. Natron niya anita. Bakit kantongan? Pamanawag ditoy. Saan dakmet kit di ama ilasin. Tanang limlimok akas bakit. Aglisi ka man siga bakit? Pasalsali ka! Apay nga mingata ka dito eh, si Kaba ka. Kapaman, boss bad. Kapam. Tato, adamot lang kuwan ka na. Delikado na. Sana, ang mga nubal na dahi tabakat. Apay nga dito paggatangan iti lupon. Aginayad ako na pumanaw ditoy. Di da agbidot, tapaltugan kita. Di da aksutan. Tapaltugan kayo, dyan kayo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay palubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Tungan, naglaw mo ka di dahi dyan bakay. Ay, boss. Kasla-karkar na titigtig na ina. Ha! Ay, jak na lawa. Karkar na titigtig na ina, tungan. Ha! Surutan, agawam. Ay, sige, boss. Op. Awan magtad ti bakay. Wandas magtad na nakapanaw. Pundon sa agad iti atap ni boss Barret. Ang limlimulag na dyan babaya kas bakay. Asino nga taday jay? Adi ti bayad tiwik. Oh, isuot mo. Ako kiss kayo dito. Aday ta. Naisuot ko. Oh, kita mi ti sarming loka. O bagay mo. Mistisa ka ni tiday talang ha. Kas ka nabnabiyag day ta buok idin suot mo. May bagay na unay ken ka. Basta ka di. Mabalin ka di medyo baliwang ti ropa. Okay. Mabit lang ta lipstickan ka. Ngam sana napuskon. Ken eyebrowan ka. Ken basita pulbos. Oh. Mabit lang ha. Kan ikam ti siding iti babati agong ko. Mabalin? Ha? Sige. Ay na. Kas ka na agdis-dis guys. Iti dayta ha. Wan, pwede mo. Sisiimak namin ti asawak nga agbababae. Hanya? Oh, nagpintas ka nga magbababae ti asawa? Ano ba yan? Aday ta, na-lipstickan kan. May bagay gayam kanyak ti malipstikan. Mabalin da ito yan. Tilangan siding ti korang, oray saanin ti eyebrow. Okay, no dahil tati ko na. Ano pa iti saan ta nagatangan ka? Kawalan mga ansong. Nagatang ka nga nakasapulan tayo. Sige, mapantan iti paginurayan tayo kadaani. Sige mga ansong. Sa bali da iti apagkadangan iti lupot. Katpatsak, saan dak makita dagiti kabusor ko dito eh. Gumatang akon kadagiti importante agatangak. Tain na kon. Madam, sapay lang kumatad dan magatang yun dito ay paggatangan di lupo. Anyan anagbasit ti lubong. Isuda man eh. Madam, nagpili kayo. Taurayan na kayo dito eh. Sige. Wow! Nagpinta sa balasang. Miss Tisa. Ay, kanya tinagan mo, Miss. Pumanaw akong dito. Hinagtalikodan. Nakarita. Boss Mike! Mabit lang. Sangwag na ito'y ababae. Tuhan, bayamon!
Tumalawa kundi tayo. Liklik. Pabilag! Di nagpastusan. Natanggalkan. Di nagtal-talikodan no kasarsarita ka. Agkang kamanlag. Hapsot ka! Talaga ako. Kahit na. Lalaing ka, babae. Hindi nag-apakan. Kinugtaran ti. Anay, ti pangaka. Kinugtaran. Salbang na dyan, babae. Naimarenak. Sa pulan. Patayak. Bilay ba ka? Ay nga makilaban. Iti tayo jaban na. Iti nagturungan na sa nagbuhaw. Sa pulan kat pagikarwak. Sana siya tapakan na. Babae lang. Katawan ka ba ilan na kanyak? Oo nga. Ano pinapasawa? Boss, dak nakamatan na dyan, babae. Laglag kantumat namin tungan. Basta makakita ka iti babae nang runa no napintas, di mon pakawanan. Nakaritak, boss. Agasam, naglaing kumuktar. Nakita ka na ron. Kumuktar. Awan mo on tungan. Abakan na ka na dyan babae. Hangam, nasiglat nagpaiso. Huwag nga raw. Awanan tungan, di mon makita ka eh. Naitarayan na kan. Ana, umay kan. Agsublitan iti ayan ni madam. Nagitya. Nagsublidan. Ngamnas kan nga ikak iti pagnakman na jatungan. Asin kak ida. Ops, di manawa. Oh, nakalimuta kan dagos. Dajay. Nakanakter da iti asidag dito niya nita. O masidil kak pasit. Agay na. Ida. Pantugak nituman. Isa ka na tipon iriyawag. Tapos mo saan amatay. Pasaan pa'y na itati ka nito na. Tipalto ko. Agay na. Itan. Anay ko, boss. Tisakag. Napaltugan. Anay. Sino tinagpaltukan ka? Asino tinangpaltukan ka tungan? Kamod. Nakita ka ng pagpag. Ito dito bayaran. Anay. Anya, madam, ipan ko pa nito nga rin sa ospital. Salbag, disturbo ka tungan. O sige, ipantaswa ba? Ha? Dito! Apay nawan pa lang yan. Huwag nga, nagbayagan. Sino dito? Babae. Mga so, Lando, siyak na ito eh. Apa kasta tilangan? Ani. Nakawi ka ka. O sige, umuna kayon iti kalabaw mo mga so. Sumaruno akto. Gaputadyak pa'y nakagatang iti kayat ko agatangan. Anya? O sige, mapan kayon. Agpalawagak to ijay, inton makasangpota. Nalawag ka dito sa ritaan ta gayon? Wen. Anya nga minitanagan mo, ha? Di mo pa yung baga tinagan mo, itay. Awagan na kiti ligaya. Ligaya? Wen, ligaya tinagan ko. Kat agyaman na, tayo manugot kay tisingasin ko. Apay kumadyak umanugot. Ket ikanak mat iti kwarta. Agyaman na. O sige, sige. Sukatan taro dahi tawig mo. Dahi tayo wig mat nga unat. Ken ababati suot mo ita. Ken baliwan tati siding mo. Iti matayan ti babaen ti matam. Ay! Agyaman na. Agsidawa ka talaga ken ka. Kasla dalikliklikam. Dapat pabaliwan man ang tilangam. Pwede dahi ta. Naibagang matungkan ka. Abda sisiimat. Pagbababa iti asawa. Ay na, ligaya. Iti dahi ta pintas mo? Agbabae ti asawa? Kasla jackpot yan. Patyaman kan saan. Talaga nga iso tibod na. O sige. Asikasun ako. Bayaran ka. Okay. Papintasan ka pa, gayam. Agyaman na. Kaya't no kasapulan nga umay kantungan ng titi parlor ko, ha? Tapos magpatulog ka kanya. Nakalukat, tiri daw ti parlor ko.
mga oras tinapalabas. Kalpasan ti pa ng panatok ko kanitong at. Siguro, at dadabay lang iti ospital. Kung nasaan, nakaruwarta ni Ijay. Nakita yung ati babayan ng palto kini kadwami. Ay, nakita may! Kakadwa da itong May tutuyo ka din o sino? Ako na! Makita may! Pawan siguro! Sino ka dito dyan iti panagkunayo? Babae! Babae ka na! Pintas! Pintas sa babae! Kas ka pintas na ito, babae! Kada ka! Uy, ito! siya Kamupo na! tutuday pa kalaki. Saan ka din iso dito? Saan? Oh, ako ba kitong tipok na dyan? Ay, wala, kitong. Hindi ito tapa tipok na ito. Kukis mo. Tayo mo ka. Basta ka din. O sige, tasapulin di ba? Dagiti awanan mo ka. Sapsapunin dakgan. Yang sisino kayo? Nang saan da ka namasin. Gapota sa bali manin tilang ita. Agturong ako ni iti paggatangan iti arwatin dagiti babae. Masapol ang makagatang akon. Dagis lang ti pan nakapalto ko, boss. Panagkunam. Sino nga taday jaya babae? Diyan ka mo. Naglayangan ta napunta na ti sakak. Sa bagay, sinapulan dagiti kakadwa tayo. Barang masapulan ta. Kat idatagda ka na tayo. Panagkunam ka di kat masapulan da? Patsaka kasta, boss. Panagkunam kat saan? Lupay kasta. Pinalubusak lang tayo da. Narigat mo't ajak patgan di daw mo. Nagsakit tinakam mo. Sapay lang kumata masapulan da. Ngamsam ka mang namnama, tuwan. Dito yakon kang runaan ang kalsada amag na. Agturong akon iti kanapaw ni Mang Ansong. Sa bali matilangak ita, takaslaak makat. At idug ti kain ko. Kalpasan na, nakabelo akpay. Ado dahi tinagatang ko. Umanay dahi to'y para kada kami kadagiti babae akakadwami ita ijukota. Oy, bakit? Ano na itaigam mo? Dagiti pasurot ni Donya anong kadagita. Iso dahi tatay lalaki amang sapsapol kanyak ija sentro. Ano na itaigam mo, bakit? Hoy! Pagsaw ka. Nagato na kita ginatgatang mo. Mas ladimon sa kabailan na bitbitan. Kagasam. Napno na itabag mo ang nakangir-ngir-ngir. Agwagangan ti po. Oh! Di ka pumanaw. Wala. Mudtoyin na itawid mo. Nunti mo kayat ti matangram na. Isang paman. Talagang ipos da itindalan ko. Ited mo ka di wano saan. Ha? Umay ka di? Kukwamin na ito'y! Kinugtaran na ka! Tibag ang naglaon iti ginagkatan. Ala akon, tumaraya kon. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ano tinapasamakan ka? Nabanno kami. Nagtartaray ka ka di? Napaltugak ida. Diyak amono na taydan. Anya? Adda pinaltugan? Wan. Doa apasurok daton niya Anita. Kat diyak amono na taydan. Nagbayag mateng dagiti imbaon tamang sarak iti dayjay anang paltugken ka. Tungan. Aging gay pa. Awan da lang. O patong nga oras din napalabas. Wan nga boss. Boss! Ha? Boss, Mark! Tahan mo yung pitaw! Nataydan! Anya? Awan angis dan! Itiyadan nakakita kadakwata nakadasay! Sas, dagiti imbaon ko amang sapol iti babayan ang paltugken ka, tungan. Nataydan! Sino? Tinang patay kadakwada? Awan tinagakita, boss! Anya? May sapakit ti may nangibaga kanyak! Idi agdaag di tarwak tigay!
Salbag kayo! Panay kayo problema! Asino tinang patay kadakwada? Saan nga mo, madam? Imbaong kon dagiti kakadwa, tasi kaswanda dagiti bangkay. Pasig kayo aming nga awan muna. Parikot ti patayo! Sino tinakalaban dagiti kakadwang part? Aman tiyan mo, senyor. Adda da iti kalsada. Kaya tasawan da ita. Adda ng tambang kadakwada. Awan ti nakakita iti pagtang, senyor. Da ito ti pagbagak namin kada kayo. Bart, bagaam dagiti adda iti babam. Taagtanang kayo kadagiti garawyo. Sana nasaya at nga ado ti mapasaktan nyo. Gaputa diyo amo ti kabailanda. Amangan no napigpigsada ngam da kayo. Akas itinapasamak ita. Oh, anya nga itinagbanagan dagiti kakadwayo adtua. Sige, senyor. Baga, dagiti kakadwa. Paiparbon lang tinaramid mo man ang amin. Dako sa tao ti pinaltugan. Juan, pagnarita. Ngam sana maikat iti panunod ko. Nga amangan no napatay ko ida. Manang amin? Nabilang ta saan daan nakalasan. Makuna amay sak ak kriminal. Nakapataya. Sinalak ngibam lang tibagin manang. No di mo ida pinaltugan. Amangan mo si kamot ti pinaltugan da. Gapot awan ti santuan da. Babae man, wano lalaki. Dangranda. Rosa. Kasta ti aramidan da kanyak iji pasdak anang ipupukan da kada tayo. No pagkida-kida. Ugtaran da. Tumpaan da. Kanyuan niya pa'y ti aramidan da kanyak. Iso nga awan ti mabalin ko. Kat iturturad kulatan ti pananggod taway da kanyak. Rosa. Tanunjak tumanok. Kakaasyak iti kabil. Rosa. Iso ang maiparbang lang tinaramid mo kadagijay at tao manang. Gapot nagtakas dan. Maiparbang lang ti panang paltog mo kadakwada. Katsapay lang kumata na kaidan. Ala, gusto rin ka mo, Rosa. Tinasayaan. Sumraktan iti kalabaw, tarapiin. Mabantagin na. O may kang, Rosa. Huston ti panaginodo ta. Sige. Sumraktan nga rin. Manang. Nyak naturumaan sa pampanunutak ni Ami. Naimbag ta sana naisagnak. Timurad itan ni Ami Lando. Tsak nang namaan na maramid na tikas day. Ngam bilibakan ko na. Ta sana nagbintis. Imo na. Pinaltugan na nitong an. Kalpasan na. Dagiti dua pa pasurok da Don Simon. Natay nga ta dagiti dua pinaltugan na. Dahito ti di tayo mo, Lando. Natay daman kan saan? Awan ang bibiyang tayo. Ngam no natay daman. Ganapin da. Mangan saan? Kas tati may parbang kadagiti kas kadakwada nga arsab. Agom, kan demonyo. Ud nati ko na mangan saan. Papa, ay nga dyan na damag ko. Agdaduan na patay apasurot yun. Uwan nga Rodi ha. Nalabit nga da nakaapada. Kat nagpipinaltog da. Ngam asino da. Apay nga da paltog da. Saan ka di ada kayo kadagiti pasurot mo ti adaan paltog dito'y anan tayo? Gaputa saan akabaulan dagiti makitagtagad laang iti asyenda ti gumatang iti paltog. Di mo mat may pagay ha. Anya ti amom no nakagatang da. Kat iso tinakaapada iti pasurot ko. Dagiti makitagtagad? Awan ti nakakita iti napasama kaya. Iso nga awan ti maibagak iti na ita. Ano pa'y kasta? Paimbestigar ko kadag iti polis. Awan lakat dagiti tao iti matay, Papa. Apay, ado ka diti kabusoryo? Ano amangan mo't no ado ti mapaspasakitan nyo? Iso abalsin da kayo. Awan ti amok akabusor ko iha. Masaya at ako unay kadag iti tao. Amin akin dawon da kanyak, ipaay ko.
Kamusta iti asyenda, iha? Nasayang atmat, mama. Madama ti apit ni kadagiti natang. No kasta. Apay nga rod, api manaw ka ichay. Gapoy pinadamag ko. Napapatay dagiti dua at tao yo. Oh. Lalabit nga adda tao ang napasaktan da. Iso a binalas dayda. Mama. Tusumat nga mindagi jay a pasorot ni. Natangkan ti ulo da. Nalastog da. Nakasarak damat siguron iti katukad da. Kasanan ti pamilya dagiti natay. Napakaamuan dan iha. Kat tumulong kami matkan ni papam para iti panakaitapon da. Iha, mabalin mo ti agsubli iti asyenda. Kasapulan da kay jay. Mama. Saan da kami apakadanagan kan ni papam. Taawan ti asino man na mangdangran kada kami. Tamo. Nagdanag ka manen may papan kada kami. Pagniday ta, mama. Awan ti rumbeng nga pagdanagam kada kami kan ni papam. Ando, kasapulan tayo titulong damag no. Iti bangir ako tamang ansong. Why? Tulong da. Para iti niya. Kurang tayo ti gamit iti panakilapan. Bareng, kayat da tayo alakwan iti nabibilag pa nga igam da. Payat ka di asawan day ta. Ama tuloy ti panang pabetak tayo iti day japas da. Anak ka ikulungan daan. When? Sige man ansong. Uyugan ka iti bangir ako ta. Kumusta ti Pasdak, Bart? Sumaysayat manan ti panagtaray ti negosyo, madam. Umatadon ti customer. Dagiti sigod a customer, nagdublin. Nagtripli pa gidi, madam. Kati panaglako da iti marihuana, kumustan? At talat-tamat mo nagakwarta, madam. Gapo ta adulat ta ti gumatang. Nasaya. Saan mo abaybayan ti plantasyon? Wan, madam. At nan nadutukak ang mga iwan iti plantasyon. Kabayatan ajak pa'y masikaso. Nasaya at launan. Ayaw ti madlaw mo ito, Rodrigo. Ayaw ti kunkuna dagiti kwartya. Awan ka din ti madlaw da nga umay agpalpaliw dito yung mansyon. No ita. Awan mat. Ngam kunak kadakwada. Adid ako mabastag talagratan. Masapol anaridam talata. Lumbang lang. Makitak matitdi kat araramidan dati trabaho da. Mabain da kadata. Gaputayt itod tamit ti husto asweldo da. Juan Rodrigo. Lumbang lang. Iti kasta, nagagat da nga agbantay dito yung mansyon. Iti mabiyit. Pabagtakan ni ti Pasdak anang ipupukan da kada tayo, Rosa. Ha? Nasaysaya at numaungaw da jay a Pasdak. Tapno awanan ti pangipupukan da iti babae. No ita, sigurado. At damanin babae anak kapukok ijay. Amangan no may sagmak kayo. Saan? Gaputanas ka na maplano ana imbak ti amin. Di kang basta gunay. Asaan ang maplano ti amin? Nagturad ka kaya, manang ami. Diyak ka ba ulan idi dagiti aramidak ita, Rosa? Ngam gaputa ado ti dagas sa tao. Iso ang maaramid ko. Manang ami, agan-anat ka kumakanayon. Agyamanak iti day taapan nakasignan mo kanya. Nasayat ka kada kami akakadwayo, manang ami. Rosa. Kayat ko magtiagbalin nakaskan ka. Kayat ko tiagbalin anaturag a babae. Tapno makatulong akmat kada kayo iti panakiramot yo. Dumtang to day taagon daw ay Rosa. Ngam no ita, ag-training ka pa. Tapno umado ti ammom iti panakirangat. At tayo ta amin ang iti kasapulan nyo. Itid milaang itinalakakada kayo. Saan mi nga ingina, taggagayam tayo may. Agyaman kami. Magno. Nasayat ka kada kami.
Adto iti bayad mi. Agyaman kami, Mag. Ngada ka sa pulan niyo. Umayo lang ibagakada kami. Gapot ang matulungan na kayo. Nang runa, numay papaniti armas. Gaputad na pangalalaan mi. Miyembro kayo di sindikato? Si Kamot Lando. Apay aday ta tinapanunod mo. No sa di naman, ti pangalalaan mi ti armas mi. Sana nanaskan nga ibagami ka na kayo. Basta ti makunak. Basta kasapulan nyo ti armas. Umasidag kayo lang kada kami. Agyaman kami, Magno. Kompleto mo't lang tilinaon dahi taas ako, anangit kam, Mang Magno. Uy, adda amin di ta ati kasapulan nyo. Agraman, bomba. Nasaya at launay, Magno. Pili ba kada Mang Magno, Mangansang? Kompleto dahi ti armas. Nabibilag dahi ti dadumang armas na. Pangal-alaan da na ta. Asino nga ti mang sup-suplay kadakwada? Saan mo na panunutin dayta, Lando? Saan na naskan dayta? Saan na naskan ang mamanta dayta? Tinaskan. Kas iti ko na ni Magno. Matulungan da tayo. No kasapulan tayo titulong da. Mangansang. Asidagtan iti ko tayo. Madamdama pa'y. Makadanong kan. Uwan Mangansang. Agawan ta nga rin. Tapno daras ta makadanong. Nagditiyawan ng pain niyag putputo ditik kayo. Talaga nga itultuloy dalatati panagpukan ditik kayo. Awanan, makalbon day ta saan unay nga dayo dito ayan ko abantay. May boson ti kayo na. Asino nga taki dadaulo ti panagpukan? Naimbag ko man so katanda dagos. Winumulaan da dagos. Tapno adamad lagtubo akasukat tinapukan na kayo. Sapalin sa netoy Kanayon lata nga dagpukpukan iti kayo dita bangir bantay. Tunggal umayag pumasyar dito'y bantay nga si dag sa kopang. Albans Residence, hello. Amigos Simon, naimbag grabe. Kamusta ti Mayor, gayam ko? Ni Rodrigo. Rodrigo, sika magayam. Nakaawag ka man. Wen, amigo. Ti teleponom di taman sinyo tintayal ko. Gaputa niya kaya tamasinga kay di munisipyo. Makawag ka man, katrabiin. Pasensyakan, amigo. Amo kami na rabi iti kaadam di mansyon mo. At ang natamagay. Saan mo kumata kitaksen? Ano na ita? At ang aming nagpugpugan iti kayo iti asidag ti bantay sa kupan. Tamagay lang kumano napalubusan dagitay. Kalbuan damatan dayjay bantay, amigo. Aniya. Amigo? At ka di permit na gitay nagpukpukan. Tisalbang tatila makikita na. Awan na, ada. Nawanan ti bagam amigo, ibabakon ti telepono. Kayat kuntagin na na. Mabit lang, amigo. Kadigitag amigo. Kayat kuntagin na na. Bye. Tisalbag a Rodrigo. Agin lalaing. Punan mo sino ang nalaing. Uray si ka Rodrigo. Kabalan ka patayan no kalampanan na. Awan ti santuan. Uray makunapay agayem ko. Simon, makapungtot ka. Asino gamin tinakasaritam iti telepono? Ni Rodrigo. Anya ti imbagana? Damdamag na no da permit na kitang pukpukan iti kayo. Kat? Imbabag iti telepono. Unam no asino magdamdamag. Pinabainam ko man, Simon. Imbaba ko niti telepono. Kat patsyag, anapainan. Numay papan iti day taabanag, Manong Rodrigo. Sigurado nga addaam mo dita ni Senyor Simon.
Anya amatan. Nabainanak kitay. Imbabaan na kiti telepono. Gapo, tadi na kayat ti ado a question. Iso jay tao, adi na kayat ti mabyangan iti kayat na nga aramidan. Kasta? Ti kayat mo asawan, Ella. Adda pa kainaigan ni Simon, iti panagpukan ti kayo. Nakadidilaw saan ka di, Ma'am Carlota? Ngamin, apay ama itultulok ti panagpukan da iti kayo. Itala ama pasamak ti kastaa. Ay, amangan no dumteng ti tiyempo nga amin abantay dito San Isidro ket makalbon. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nalabit asino katandan ti alat ti pasdek. Ang mga nusaan na barbwire, no di kat simentado na pader. Iso sakbay nga iwayat tayo ti panggap tayo. Nasken nagpaliw tayo pa'y. Mang Ansong, kaya't kadi asawan day ta, ngayon kay pa'y agpaliw. Winami, dahi ta tumaramid. Ada kada kayo day ta, Mang Ansong. Saan tayo nga gapura? Tamaan kit dimay, no di tayo agbaligi. Sikatin ka mo. Tinaskan, may patungpal kayo. Madam, kisayak di taway di pasdak ita. Sumangat day di plantasyon. Naska na may proseso dagiti marijuana. Tapno nakasaganan to agatangan dagiti buyer. Mano ti agbati ijay pasda. Mabalinan day tatalo, madam. Kasapulan nga mintiado at tao ijay plantasyon. O sige, sika ti makaam mo. Sana bale. Kabalan tangay manihar ti pasdak. Nga muray talo dalay. Kabisado dan, madam. Sige. Talkam lakit di dagiti talong agbati iti pasda. Apay kit din asaan. Anya ti aramidan tayo? Intay sa rungkaran dagiti mula anak natin. Kitaan tayo numabalin tayong ti agati. Wan manangami. Mapan ko ayaban dagiti kakadwata babae. Tada tayong timang sarungkar kadagiti mula. Wan, dagiti mutan lalaki ti makaamo kadagiti taraking nga ayaya. Nagpintas dito'y kuta manangami. Ado tinatnatan ang mula. Kan agdamat dingwan. Wan Rosa, rumban lang agmula-mula tayo. Iti kasta, saan tayo nga agbising? Sige, ingka nga rudan bagaan dagiti kakadwa a babae. Kasarungkaran tayo dagiti natin. Makitam day da bantay, Ella. Nakalpon, gaputapukanin damat amin na nagkayo na. Wen nga rod, sir. Agdanagak, gaputa amangan no iraman da daytoy bantay nga asidag ti masakupa. Iraman da kalbuan. Saan nga dayo ang mapasamak day tama ng Rodrigo? Tati agom iti pera. Awan atrasan na. Kasano nga taitan? Maitulog ka dilatan na kasta? No kalabanan mo ti mayor. Sigurado asika ti madaksan. Amangan no isapulan na ka itibasol mo. Kat maibalot ka pa eh. Wen, amok ti ugali ni Simon. Sipod pa'y. Bayan tayo lang na niya ti madi ang makikita tayo. Gaputa iti udi na. Isuntumot lang ti agsagrap Manong Rodrigo. Ikagumaan ta ti makasidag iti inaladan ti pasdak lando. Wan mangansong. Umasidag ta iti alad a barbed wire. Kitaan ta, no saan da pa'y asino katan ti barbed wire nga alad na. Kitaan ta na yung bag. No kasano ang makastrike tayo iti unad. Barbed wire matlang ti alad. Ngayon pinapuskol dalang. Amukon na niya ti maranat. Tapno maikat tayo dagita barbed wire. Nakataltalag daw na eh. Di da mo asublian tayo ita mangansong. Agpaliw to pa'y, Lando. Mangansong. Adag sirsirip iti tawa.
Iti may sasilen, iti may kadwa kan saran. Dajay, iti akin kan nigid. Nalabit. Kahit nanti aglibas. Ngamsa na makalibas. Tadirehas magtitawa. Kaya tasawan dita. Anda man ang nakapukok ka nagiti silen. Sigurado na ita, Lando. Mapayagan na iti panakahuldat ti bangko di kabisera, Anita. Panawan mo tentap mo siyakmat ti agnumar. Anya ti kayat mo asawan? Ibawon ko nagiti tao ta. Tapno takawan dati bangko. Masigurado. Adu akwarta ti maala dayjay. Kasano ko maamakastrek da kat uray lalimba ti gwardya dayjay abangko. Nalakalang dayta. Kasano? Nalakalang dayta, Anita. Basta siya ti mangiwayag. Malakalaan asal kang teda yapas dek. Tawan mo't amo dagiti gwardya ijay. Mang Anso, kayat ko ti sumulat. Saan ko man, Ami? Da kaming tulatan. Umayak matlando. Sigurado ka kadi, Ami? Kabailak mat ti lumaban, saan ka di? Saan ka nga umay? Babae ka lang. Narigatan. Amang may sagmak ka. Saan nakumatagibasitan lando? Saan nga iti dayta? Ang pampanunutot lang. Bayan na kasumulat. Saan ka di aday tati kaadda tayo amin diti kota? Tiag may sa amang laban kadagiti kabuso. Iso abay anak asumulat. Nakaikaddan akon. Katawa ti makapagbaliw iti pangaddan ko. Umasidig kayo amin dito yayan ko, kakadwa. Kitaan mo na ito yung kurit ko itidaga. Dua akad saaran ti pasdek. San ka di? Mangimuntar tayo ti bomba. Iti muna akad saaran. Kastamutan iti may kadwa. Tapno madadalan ti pasdek. Ngamsakbay na. Naskan aparawaran tayo amin ababay nga dayjay. Naskan nga awan mairaman nga inosente. Ayan na gini pasurot ko. Apay adwala ang agwardya tinakita ti tarwar ti mansyon. At dada ita iti plantasyon ko. E proseso dada giti marihuana. Kasta ka. Apay? Kaya't ko daw kasarita may papan iti panggap ko. Kaya't ko asarkan dati bangko iti kabisera. No nauna anak ini, saan itan? Kukuwak mat ita. Kasta. Kukuwak ita tilinaon dahi dya bangko. Siyak mat itan ti agnumar. Nando, idawalwam dagiti dadduma nga umabanti kayo. Sikamot ami. Ititeng nga ti ayan nyo. Siyakmat ito'y. Wan, Mang Anso. Pugsatan tayo tinapuskol a barbwire. Nalakalang dita. Nga magritam kayo. Di kayo agpadlaw kadagiti gwardya dita pasdag. Mabalin da ito yan na pagnaan tayo kakadwa. Nalawa da ito yung pagnaan tayo. Sige, sarkan tayo ti pasdag. Sumbrek tayo. Hey! Tapusan! Kumulog kayo! Sakmat! Kakadwa! Sarkan tayo ti pasdag. Umunak! Kubayrandak! Panganso, may dasayan ti talo agwardya. Taludan sa lang. Awan mo tin ti dadduma. Agbantay ti dadduma ditoy. Sumurot mat kanyak ti dadduma. Iti may kadwa kat sarat. Sige, rumorkan babae. Inmay kami. Tapno isalakan da kayo amin ang nakapupok iti da ito apasdek. Rumorkan! Agawa! Darasem! Kitmapan ka ni Tiwar! Agawaan, rumarkan dito ay. Darasam, amang nga na maabutan na tayo pa'y tigwardya. Maurnong kayo amin di tarwara. Sige, agawaan ti rumar. Umigan, sumurit tayo kada kami. Agawa nyo. Papagtakan da dito apasdak. Darasin nyo, sumurit kayo kanya. Awanan na polos ti tao dito pasdek. Ala kakadwa.
Alaan tayo amin ang koleksyon dito eh. Agawan nyo! Itinadyaban ta! Siya kung ti makaam mo iti koleksyon, Mang Adsong. Kakadwa, sumurot ti daduma kanya. Nadadaanan ti Pasdek. Kasano itandag iti babae, Mang Adsong? Ikan tayo da iti kwarta nga ramaten da. Tagsublidan iti pamilyada. Sige. Da kayo babay. Inton maminsan. Saan kayo basta panhilaw? Tapno saan kayo na may sagmak? Saan kayo basta sumurot iti agawis kada kayo iti trabaho? Wala po. Tulungan ta kami. Tapno makasubli kami iti pamilyami. Di kay agdanag. Tunggal may sa, maikad iti kwarta nga aramaten na. Ngam da ito iti ipakpakasim kada kayo. Saan da kami kumanga isagmak? Awan kumati mangibagbaga ada kami tinang tulong kada kayo. Nalawag? Wala po. Nalawag po. Agyaman kami kada kayo. Agyaman kami na po. Bueno, ikan da kayo iti kwarta, naramaten nyo. Agawan tayo pa iti magna. Masapol ang makadanon tayo ni Jekuta. Sakbay nga glawag. Wan, Mang Adsong. Agawan nyo iti magna kakadwa! Nagdalagat man ang ami. Unak mo na isagmak kayon. Saan? Saan kami anarigatan anang serek iti Pasdek? Tanala ka laang mat. Kanawan ti ado ang gwardya. Talulaang dagiti nadanon mi. Dagiti babae. Nagsublidan iti pamilyada. Kasta? Nabanugak, Rosa. Kaya't kong ti aginan na. Sige nga rod manang. Yalaan ka pa'y nga umuna iti tiyaan. Sakbay nga in ka maturog. Papudutan pa'y karusok mo. Agyaman na. Ne, apa yun? Saan pa'y laang anakalukat ti Kate? Anya tinapasamak diti Pasdak. Bumabaak diti kotseka. Anya ti agas asok di taunag. Anya ti napasamak. Ilukat ko tigid. Nakalak iti udag. Mapanak man kit di iti likodan ti Pasdak. Siripag no anya ti mapaspasamak. Apay nga at agas asok. Gwardya! Gwardya! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nadataol dagiti alat a barbed wire. Ti Pasdak ko. Apay agastoy tinapasamak. Anya tinagmamaayan na. Gwardya! Gwardya! Anya tinapasamak ka na ko ada. Kitag anay bang. Agawan nyo! Mabihitan dahi ta. Malpastol ti trabaho. Agina na kay ton. Pasdak! Apay. Apay nga imay ka dito bantay. Imbotak ni madam, mamangayab ka na kayo. Pasdak, pinabatak na! Dakkel agatat tinaakot ni iti dayjay a Pasdak, Mang Adsong. Lando. Nasayat mo. Malaksid pa iti kwarta nga intid tayo kadagiti babae. Dakkel gayam ti mapaspastrek dati dayjay Pasdak. Una, ado ti customer da. Ngam kakaasi dagiti babae. Aramating dalaan, tapno ang kakwartada. Kaasi damat. Adamanin mainayon iti kwarta tayo. Wana, uray innala tayo, babaan ti dakas awagas. Kat dakas damat laang. Mga ansong, napabatak tayo nga agpay suday di Pasdak. Ngam saan da nga taabaliwan o patakderan? Ha? Nagpatakder namanan. Pabutakan tayo manan.
batas. Sino ti aking gapuanan iti daytoy? Anya ti motibo da? Ada ti atap ko, boss. Sino ti atapan tuman? Dayjay ngansong. Ni Ansong. Wan iti damo. Iso tinangilibas ka dami. Kat kalpasan na. Nagsublay. Kat inlibas na dagiti babae. Ni Ansong. Awanan ti sabali, boss. Iso lakit de. Lukas ka. Sapulan tayo ni Ansong. Masapol, magikaro. O sino dakin aramid itipan nakapabutak tipasdet mo? Ni Ansong, isuti ko na dagiti tao ta. O sino dahi tang Ansong? May sa idi asimra kakas bodyguard diti mansyon. Nga mapagbiit lang, gaputa sa balimot gayam timotibo na. Ipasapol ko dahi ta at tao. Rombang lang, Ibagak kadagiti kapulisan. Tasapulan da. naskan lang. Masapol ang madosa iti inaramid na. Paibalod ko dahi jay at tao. Anya daytoy anak kaso, iti daytoy apagiwar na. Wanted ni Ansong? Nakadrawing tiro pa na iti daytoy ang newspaper. Dakkel agatad tinakatuon iti ulo na. Apaya kastoy. Ituloy ko, abasa. Tanda nga mo, ada tayo ti akin aramin. Iti pan nakapabetak ti pasdat mangansong. Mabali na siya ti atapan da. Gapota iti kalabas. Inlibas tayo dagiti babae. Kani di damo. Inlibas ko ni Ami. Kat posible asyak ti atapan da. Iti napasamak ita iti pasdat. Kasano itan? No pasapsapol da ka mangansong. Sana parikot da ita. Adda pa muspusan. Manglimlimak. No bilang tamapanang iti kabisera. Nasaysayat no saan kayo kailangan sumalsalog mangansong. Palamisin tayo pa dito na pasamak. Sigurado, napulot na gidyan. Anya daytoy nga basak iti daytoy ang pagiwanak, papa. Anya ti basol daytoy at tao apasapsapol niyo. Kadakkel agatad ti tangdan ti makasampol kan kuana. Pudno da ita. Gapo, ta pinabetak da ti pasdat ni mamam. Anya? Jak kaya tigas tangay naramid na. Iso apatiliw ko tapno maibalod. Aramid ti amin apamuspusan tapno matiliw. Kat maibalod. Apay, iti anya aga po apinabetak dati pasdakyo. Dakas na dya tao iya. Tulisan da jay. Nukasta. Am-amu, papa? Wen? Kabosor tilintag da jay at tao. Nang nagko iti radyo tayo. Asap-sapulan dakdag iti pan nakabagitilinteg. Kat adda pa'y gatad ang nakatuon iti ulok. Anya? Tadapay na ang turda amang sapol kan ka. Idinto ta illegal ti aramid da. Sige na, aramidan dati kayak da. Ngamsandan tong agbanligi. Mangansong. Kasanon mo adama ka iturid amang isurokin ka? Ta sino kuma? Dagiti makamu nga adda tayo dito'y bantay. Ta sino da? Nilaan tata Santos ti makamo. Nga adda tayo dito'y bantay. Kat amok. Di nang isagmak da dya lakay. Gapot ta pag-aam mo mat. Kamu na. Gapot ta pag-aam mo na mat. Adakas ti aramid na doon niya Anita. Amo na pa iti may papan iti pasdak. Gapot ta insalaysay tayo data. Gapot ta insalaysay tayo data kinkwana. Wan mang ansong. Patsyak launay adi na kaisagmak ni Tata Santos. Amuyo kadi aday jay apasdak a pinabetak da. Kat ado a babae ti nakapupok ijay, ma'am? Anya? Wen Ma'am Carlota. Kinapudno na. May saak idi nga impupok da iti dayjay apasdak. Impupok na ti may saak tao dadon niya Anita. Anya? Ninena agayam ko. May samot na nakalibas iti dayjay apasdak. Kasta ka di. Wen ma'am. Anlilawan da dagiti babae. Ibagada a pagtrabahuan da ida iti may sa a restaurant. Wendo pagtagilakwan. Ngam ket di. Iti dayjay apasdak ti panpananda kadakwada.
Adumat dagiti lalaki a foreigner. Wenno babak nang amak mapan ijay. Dakkel ti mapaspastrak dahi apasdak, ma'am. Gapo ta adu ti mapmapan ijay a customer da. Anyan. Nagdakes matgaya man. Wen, ma'am. Pasdak ni Doña Anita dayjay. Kati ipasapsapol da lalaki. Ang amom ka di, Ella. Ti agnagan, iti ansong. Wen, ma'am. Amok. Gayam ni Ami. Gayam kumatlaang ni Ami. Kasadaran ni Victor. Imbilang kumatan kaspudno akabsat ko. Kat ni Ami. May samot ana ipupok iti radya apasda. Inispal ni Ansong. No kasta. Talaga nga tanga iso tinang pabutak iti dayjay apasda. Day tatijak amog, ma'am. Ngam, iso ti pabasuling da. No para kanya. Adagayam serbina a pinabutak da dayjay apasda. Gaputa nagdakes met gayam ter aramiden da kadagiti babae. Wen, ma'am. Kasjay ti maiparbang iti dayjay apasdak da. Nasaysayaat ko, ma. No nairaman ni Doña Anita anapuuran. Tapno agnagan. Nagtakis mo't kayang. Ngam apay a kanunungan daytan ni Simon. Kat isupay ti mayor. Panagkuna, kasta ti aramiden na. Ti pasapol na ti agnagan iti ansong. Pakayat na laeng akaluban ti aramid da a kinatakas. Kasla jackpot dyan. Padyak amin nga imbaga ni Ella, may papan kadakwada. Gaputa na bayagan ang nagpaay kadakwada. Kat amuna ti kababalinda. Jaklain pagarop. Anyan ti aramid da. Anyan. Bart, sarkan nyo timpang ko iti kabisera. Iti kabitan a panawan. Iso ngayon kaya bandag iti kakadwam. Takayat kayo akasarita. Wan, senyor. Sigurado adakkel a kwarta ti maalayo iti dayjay a bangko. Sige, senyor. Di kayak danag. Tadamot bingay yun to. Ammo mi dayta, senyor. Gapota, ikanda kami matlata iti bingay mi. Wano tangdan mi. No kasta nga da iparami jo kada kami. Rumpang lang, Bart. Sige, senyor. Mabitlang, tayo nakayaman dagiti kadwag. Sana bali, nalpasan ti trabaho da iti plantasyon. Iti kabitan na panawan, nasarkan da ti bangko. Wan? Kasanon ti panang sapol da kanyansong. Saan mo pagparikutan da ita, Anita? Tinaskan ita. Ket mastrek dati bangkuan iti kabisera. Gaputa da kalagatan ti agur uray jay. Makamu ka. Ket ada plano. Tapno dumagdag sen pa iti basol day jay. Nga ansong. Anya dayta? Isonto ti mapabasol iti dayta a mapasamak. Ha? Wen, kasta talaga ti mapasamak, Anita. Nasaya at dayta na panunot mo, Simon. Nasaya at launa. Mayat ba ito ang kuweba, mga isa? Katlaim pagarok, anaunag na ito ang kuweba. Nakitak idin da ito'y. Idi mayak na ganot. Ngamjak lapi na ganano. Ang mabalin dito ang paglambangan. Nalamang dito yung mga song. Pudmot ako na, Mlando. Nubilang tadumtang tiyal daw asapulan da tayo dagiti kabusar. Anda dito ang paglambangan tayo. Pudmot ako na. Ngam tanag ko na. Saan to ang mapasamak ti kastalan do? Ha? Awan to ti makaduktal nga da tayo dito'y bantay. Nga dakuta tayo dito'y. Ada na ano panmingalingo? Kasta ka din? Para kada tayo dito. Ramanan tayo ti karnit alingo. Masiglat kayo man, Lando. Una. O sige, urayan mi amaluto. Ramanak man mati karni ti alingo. Itala ang ananagit yung maninti na panagano.
Wen, ado tayong ditikuta. Iso, masapol ang mga remedyo tayo titaraon tayo. Tapno saan ang nalaka amay boss, ti kwarta tayo. Wan, husto ka. Tada kami matababae. Gap-gapo mi iti ayan dagiti mulmula. Mabalinin nga apit ang dagiti natang amula tayo. Kalpasan ti apit, agmula tayo manan. Awanan ba? Awanan tinagmamaayan day tapasdak tayo. Agday mayasuki tayo. Ngam nagsubli. Nakapungtot pa gaputawanan tayo babae. Asubsublian na dito Oh, sayang. Agsong ba't day chay song. Tauray maipalot. Kurang pa'y lang adto sana. Aging gaita. Saan pa nasarakan, madam? At dantulat tagundawa ya makita da. Tanalabi taglamlamang ita. Madam. Iti kanito ang mapalot. Ha! Ipapatay ko. Takas tati may parbangkan kwa na. Anya nga ron ti plano yung ita. Iti da ito yung pasdak anadadaal. Pasukatan ta. Aha. Wala. Nalamang iti da ito yung banda. Kan mayak ti lokasyon na. Samay sa pulan dagiti customer tayo. Sayang ba? Sige, madam. Ngam nasken nasimintadon ti alag na. Kan masapula na nga to. Iti kasta. Sanda nalaka amastrek. Wan, kasta ti aramidan tayo. Kumusta? Ti panang sapul da kan di ansong, Simon? Bigag damag. Araramidin da, hepiti kabalan da. Tapno matiliw da dya at tao. Nasaya. Katiplano mi ti bangko. Kaano nga ipatong palyo? Iti kabitan, apanawan. Ipasiguradom ngagpanligi kayo. Tamangan no si kamat lang ti madaksan. Di nakman isuro, Anita. Amok ti araramidat. Alpalagipan ka lang. Wen! Nadalos ti pagnami. Iso as sa anak to, ama isagap. Kaya't kadagi na da. Yilad ko man kitdiha. Nalabit aday tan tayo urayak tiyawag na. Kuna tay gayam ko nga awagan na. Tada maangay a partida. Sumbatak man kitdi. Hello? Sonya, Anita. Ambom ka diya siya, pinagpabatak iti kastet mo. Ha? Di ka agirama, di ti tao nga awan pasol na, di bodyo. Awan pasol ti agnagan ni ti ansong ka. Kanya. Siya, ti akin nakam, iti panang pabatak da iti kastet mo. Kanayon ka amakitita, demonyo ka. Amok, dagiti garap mo. Sino ka talaga? Apaya di ka parang kanyak tagring misuta! Hello! Hello! Jablo ka! Sino rin tako lang? Apayasan nga parang iso kano ti aking nakam iti pan nakapabutak ti pasdak ko. Nukasta. Saan ani ansong? Anita. Oh, kunak no rimuarkan. Rumuarakon. Asino ti kinasarita mi ti telepono? Jay caller. Tay ka na hayon amang butbut ang kanya. Amom kadinuan niya ti kunana. Iso kanutin ang pabutak iti pasdak ko. Anya. Saan kano ani ansong? Saan mo apat yan? Aramid lang ni ansong deta. Iso di mo patpat yan ti kunana. Bayam lang, Anita. Gapo, tamadusan to. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Masaya tadakan pa.
Inuray ka, tagayat ka kasarita. Anya ka litibagan, senyor. O talo ka kiti kabalan nyo amin at tao mi. Kayat ko, ngagbaligi kayo iti naibagak idin kankat. Di ka di pa nang sarak ni Mat iti bangkwan iti kabisera, senyor. Wan. Wan, senyor. Matungpal. Sige. Sumurot ka kanya kay jardin. Ang alakay tiarat, agsango ta. Nasaysayat no ayabam dagiti kakadwa. Agsasango tayo kat pagsasaritaan tayo anasaya at tirumpa nga ramiden tayo. Wan, senyor. Ma'am, sa din ti papanan nyo? Inak makitsenda. Kuyogan nak ni Edna. Siya kung timapan, ma'am. Saan arumbang ada kayo ti makitsenda? Da kamin ka ni Edna. Saanan, Ella? Da kami latan. Saan abali tamabiit kami mat? Kan may sa nakabelo akmat. Iso ang mailumbang ko ti rupa. Kat saan dakto ang mairupaan dagiti agpangpanggap iti dakas kada tayo. Saanan, ma'am? Siya kon. Malata ngay agpilit ka, Ella. Sige. Sika nga rod ti kadwa ni Edna ang makitsenda. Ngam aganad kayo kuman. Nailakok amin nagdagiti natang alako. Naisursor kang, iso nga agawid akon. Ngam inak pa'y gumatang iti asukar kan kape iti day... Nana Sena? Ha? Nana Sena? Kumusta kayon? Labalasan ka? Wala na. Siya. Kadwak to'y padak ababaunan. Ha? Ay na. Italamanin ang makita kayo. Elizabeth, kumusta mo ten? Nabayagan na tiyempo adyak nakita. Naminsan laan nakita. Kat idi ubing pa'y. Balasangan ni Elizabeth, Ella. Kinapudlo na nakalpasan iti panagadal na balasang ko. Kat adan panggadam na. Kasta ka di? Ay na, maragsakan ang parakan kwa na nana. Adda ita iti may sa radio station balasang ko. Ichay nagtrabaho. Kasta ka di, nana? Ay na, maragsakan ang parakan kwa na. Simon, kumusta ti sarita nyo kadagiti tao da? Magkikinawatan kami amin. Nasayaan. Nalpasan ti saritaan mo. Kat lanuan dan tiara midanda. Sakpay nga agkaroon. Tongan, limagayam ti gwardya iti dayta bangko. Naman bas, kasano ngamin nga muta, kat saan tamad na mapanagi bangko. Ngamit mabi. Di mo nito, Lord. Amukon ti kayat mo asawan. Boss. Awan ti sabali pag naantayo, no di iti sango. Sana nanas ka na magnatayo iti tawa. Wanwan niya pa hindi ta. Parparigatan tayo lang ti bagbagi tayo. Boss. Uray lima dagiti gwardya iti dayta bangko. Kabalan tayo ita. Siriban tayo ita. Una, boss. Manulang matngaywan lagas dagita agwardya. Palagipan ka lang, Bart. Naskan ngagbanligi kayo. Tano saan? Sayang mati kwarta. Wan, madam. Di kayag danag. Ipasiguradok ti panagbanligi ni. Nasayaan. Sige. Makaamu kayo nga rodan. Inton rabiinot lang. Iwayat minti amin, madam. Anyan, nagdakas nga rod at talaga ti aramid ni Doña Anita. Napudno day taimbagam nga inaramid na iti ina ni Elizabeth. Wen, ma'am. Oh, aging gaita. Jack malipatan. Nasabat ko ni Nana Sela ijay kabisera, idinapan kami na kitsyenda. Kat naibaga na, nga dan trabaho jay apo na. Nasaya at nga rod no kasta. Naimbagmat at dan trabaho na. Wen nga rod, mama. Kasla kaano lang idiagtawan iti maysa. Ngam ita, balasangan.
Iti kaadam dito'y mansyon mi, Ella. Ado ti maamamuak a kinadakas da Anita. Wan, mama. Ngam narigat akalabanon ida. Gaputan na turay da unay. Nangro na pa ita. Takukwada ti turay. Wan, pudno da ita. Pagyamanak laangan tadimakkel ni Elizabeth. Kat ita, adan trabaho na. Saan dan amarigatan kan ni apong na asera. Angat rabiin. Katawan ti makitak at tao iti da ito yung banda kakadwa. Emijayan ti kaparit boss. Ado. Ada pa'y babae nga agsasala. Nakabikini. Hintayo pa'y nga muna di boss. Di naksunan tungan. Ha? Panunutan tayo ti misyon tayo itarabi. Naskan nagbaligi tayo. Awan boss. Ado ti bilang tayo ngam dagiti gwardya iti dayta bangko. Isto nga awan gaway da kada tayo. Ay, kaintay nga rin na boss. Sige kakadwa. Di kaya tignay ti dakas. Dagiti baltog yo. Ibabayo. Di kaya tignay iti dakas kunak. Nakapaturong ti paltog ni kada kayo. Ado pa iti kakadwami. Iso nga awan gaway yo. Ibabayo dagiti baltog yo. No kaya't yung pa iti agbyag. Ang tumpal kayo kada kami. Kakadwa, irakat yung ina. No lumabad na, paltugan yung ina. Ako pitit kwarta boss. Hintayon. Sige, lumana tayo kakadwa. Hintayon. Nalaing. Nalaing kayo talaga, Pat. Nagaduda kita akwarta. Naalam niya amin na kwarta alinaon day di bangko, senyor. Bilib kami at talaga kada kayo, Bard. Agyaman kami, madam. Ala, mabalin mo ti mapanaginan na, Bard. Agsasarita tayon to, inton bigat. Wan, madam. Nagbaligi dagiti nakamaskara magtatakaw anang sarap iti pagbangkuan iti kabisera iti rabi. Di ba dagiti nasawag gwardya ngam dira kinabalan dagiti agtatakaw gaputa duda ken armado da. Inawat ang arot ti ado akwarta alinaon ti pagbangkuan. Inragad na dagiti gwardya kat sanda pulos ang harukat aging gay ti agsapa. Sanda pinatay dagiti gwardya. Dati kwarta ti ginagara da. Papagayon, iti may kadwa agon daway. Natakawan manan ti pagbangkuan iti kabisera. Bueno, kagita ti damag itang agsapa. At iman ti sunata dagdag tayo amin. Lukas ta. Abda ng sarap iti bangkuan iti kabisera. Asa ka nga ta? Armado da. Sigun iti damag iti radyo. Wan, manang. Asa na ba ta? Armado da kanina. Armado da. Dawa pa mang magno iti bangir ako ta. Iso da nga ta tinang sarap iti bangkuan. Nalaing tayo tuwan. Talagang awan ti makamu ada tayo gayam tinang serak iti bangko. Aging gay ta. Awan pa'y naduktalan da ng akin aramid. Awan boss, ngam salbag. Nagado ti kukwada. Kat basit ti kukwata yung inted da. Salbag hindi. Tatayo pa'y tinagrig-rigat. Agreklamo ka manan tuan. Naglaing ka talaga ng agreklamo. Kasano ngamin, kahit sa napatas ti aramid da. Sikalatit ikan da iti dakdakal gaputas si katibis friend ni madam. Ano niya? Kudo may. Kailangan min makita ti panagsaksak tripisyo, boss. Sikan ati isuda. Ta isuda ti sikan. Naa. Ang nasaya at kumano kasta, boss. Ngam saan magngarot amabalin. No kasta nga onda. Sumartang kan. Nuan niya tinaitad aparakan ka. Pagyaman naman. Reklamo ka reklamo. Intong kuan.
dinispatsada kan. Ay, matimat apos. Oston, sumardan kantuan. Mayat talaga, Anita. Basam da ito yung pagiwarna. Apay, anya ti bagbaga da ita pagiwarna. Ani ansong tinangsarak itibang kuan. Iso, ken dagiti pasurot na. Apay, adda ka di pasurot na. Di kamot makaawat, Anita. Natural lakas tatimbaga. Itigasta, mamati da. Anya. Iso nga ita. At adamanan ti panang sapul da ken kuana. Ngamin, dakhil ti gatad anakatuon ken kuana. Anya? Kasta tinanggag ni kanya Rosa iti radyo tayong bitikota. Sikat imatap nga kinaramit iti panakasarap ti bangkuan iti kabisera. Mawatak latan ti amin. Dumagdag sin ti basol mo, Mang Ansong. Kasano ikan? Bayam lang, Ami. Makaritak iti daytang aramidan da. Uy, madanagan akmatkan. Anyat pagdanagam. Iti mabalin nga ibo nga dayto. Di ka danag, Ami. Kada tayo nga dito kota. Rumbang akanayon anatured. Di pakinakam tayo. Iti kasta. Mabaalan tayo ti lumaban no bilang. Wan matkit di. Sana siya ti karkaritan da kita at tao. Sige lang, Ami. Bayan tayo ida. Kita endan tumet ti panang balas ko katakwada. Madanaganak ka talaga kada Ansong. Kadwada ni Ami iti kuta. Kasano nga ta ang makasaritak ida? Kaya't ko amaamuan no iso dati nagtakaw iti bangko. No bilang, saanon anasayat dahito nga aramid da. Iso anaskan akasaritak ida. Bagbagaak ida. Agpakadaak ka ni Ma'am Carlota. Masapol arong marak ida. Asino agayem mo, tisarong karam, Ella? Padasak asarakan ni Nena, Ma'am. Kaslang amin maditiriknak. Nujak matulungan day dyan nga ubing. Tinanawak latang amin idi. Kat jakon sinublian. Sige, makaamo ka. Ngam aganad ka, Ella. Amumatan tiga puna no apay nga ibagbagak akanayon ti panaganad mo. Wen, Mama. Kat agyaman ak unay. Nabannog ako na. Adayon tinapagnak. Ang gusto nga ta daytoy dalan at taltaluntunak. Makamo di dala. Tinapatag. Masarakak tikuta da ami. Kaya't ko ida kasarita. Ang pinasayat. Aginanak pa nga umuna. Nabanog ka talaga. Nagsakit pa yung tisakak. Bantay dayto ayan ko. Kadya ka mo. No iso dayto dalan da amin itik ko tada. Kasungan! Ami, adda kadua da Pedro kan Juan. Kasla mabigbig ko. Ante Ella? Nakita mi nga may mesa. Kung namin no kabusor. Ante Ella, kamusta kayo? Nasayaat mo. Sige, Ami. Pag inanamtas na ilim. Kalpasan na. Nasken nga agsarita kami itinalapat. Day tatipod no arason. No apay nga adak itaditi ko tayo. Sa anak nga ispya akas itinakunam Ansong. Iso pa nga asim, tadi nakpagatapan iti kastan. Agsigsigurado aklain. Kasla anak ti pangibilbilang nga kadalandok ng amin.
Nangro na launay ni Ami. Kat adda siguro karbangak kadakwada. Isong adda ita ditoy. Dispensaran nak. Sikat ipan nakapangulo da ditoy. No kasta, sikat ipagdamagak. Kayat ko ama-amuan ti pudno. May papanitan niya. Maipapan itibang ko ijay kabisera anastrak dagiti agtatakaw. Sana da kami ti akin aramid iti dayjay. Ngam sikat ko nadaan ang serat. Kaduam dagiti pasurot mo. Sana pud mo dayta. Tipasdak ni Doña Anita. Da kayo ka diti akin gapwanan. Kasjay ti may parbang iti dayjay apasdak. No kasta. Da kayo tinang pabatak iti dayjay apasdak. Wenela. Ni Ami ti akin kapanunutan iti dayta. Ano niya? Oh, siya ti madandanagan. Di ka agdanag. Kabalan ni Ami ti makiranget. Anson, di mo kumatagidaksan da iti ibagakan ka. Anya dayta? Kastoy kadilatan ti biyagyo. Oy, no anya ti insungbat ni mga ansong kankanti. Isungmat ti isungbat ko. Ami, jak kayat amadamag kunto na angon ama isa kanton abangkay. Ambom ka di pagbambanagan dito. Ami, imbilang kan nga anak. Wano kabsat ko. Iso ajak kayat nga dadakas sa mapasamatan ka. Nga amangan no madamag kunto laangan. Ama isa kanton abangkay gapu iti pan nakirangrangat mo. Saan to ang mapasamak dayta, ante? Nga mabalin na ta. Basta mabalas kung to ti tao anang niruruman kanya. Saan nag-apakadanagan? Pasyak, naklon ko na akasto ti panagbiag ko. Taglamlamang itiday ti ako ta. Kat agibalas, inton madanon ti umno at tiyempo. No kasta, talaga adjakon mabawin ti panunot mo, Ami? Sa anak ka din, anapatagkan ka? Amoyo anapatag kayo kanya. Nga maawatan dak ko ma. Agkari ka nga rod kanyak, Ami. An nadam ti baghin. Jak kayat amadamag kunto amay sakan to abangkay. Gapo iti pan nakiragrangat mo. Ikari, Auntie Ella. Agsugli akto manin. Inton adan tugon daway ko. Saan? Napaggad dito eh. Kinapudno na. Sa bali at dalan tinatalunton mo, iti panagturong mo dito eh. Anya? Naimbaglangan ka nakita da kadag iti tagawanawan mo. Ipagarup da no may saka kabuso. Naimbag ka saan da ka anadangran. Ami? Ikarik ka da kayo, Auntie Ella. Agan annada. Aramidam dayta, para kanya, Ami. Itong parbangon ng nagsublikan, Tela. Itulog ka ko. Agyaman aklando. Nagrigat gayam ti umay dito'y ko tayo. Nagadayo. Nabanlo ka kiti husto. Luda kami. Nairwam kami, ante. Iso alaklakan milangan ng pagnaan. Nga oray adayo. Lando, di mo ko mabaybayan ni Ami, ha? Kaslakabsak mo. Gaputa sipod adda kayo iti high school. Da kayon atallo kada Victor ti aggagayam. Kas kailag kakabsak iti. Kat sapay na ko ma. Taagin ka ita. Kas ta kayo lapta. Agsisinakit kayo lapta. Ante. Ulitak ah. Saan mo abaybayan ni Ami? Aramidak dito, Ante Ella. Nalabit amabayag manen sa tayo tumaikang itigandaway nga agkikita. Iso nga ibaga kunti amin akayat ko nga ibaga kada kayo. Sakbay, apo manawa. Sidadaan ka natin. Bart, ti planok ti sumaruno nga aramidan tayo. Anya dayta, madam? Baliwan tayo manen ti agipatakder iti pasdar. Iti dayjay kadi matala nga diso, madam? Wan? Nasaya at launay ijay. Nalamlamang ijay.
Wan, madam. Ibagayon no kaano tayo amang rugi. Uray inton bigatan. Sige, madam. Agpaayabak iti trabahador. Kan ingkam kumatang kadagiti materyales. Sige, Bart. Itad ko ti kwarta ka sa pulan nyo. Da kayon ti aggatang kadagiti materyales. Parbangon na namin. Kaya kasawon day ta, dimtengan ti oras sa panagpakadak. Itulod da ka, Auntie. Do kamin kanilan do amang itulod kan ka. Agyaman nak. No kumata saan kan apo manaw? Saan? Naskan nga agsubliak ti mansion da Ma'am Carlota. Sige. No kastati ko nam, Auntie. Ala, itulod dak nga ro din amin. Naitulog juga yaman nila. Huwag mga ansang. Intulot mi. Aging nga makita mi nga awan pagpagadan na. Bilibakan ko na. Uray saan na kayo akap-kapin ano? Ngam masiknan kada kayo. Agasan mat dayta. Inanusan na kayo asinapol iti kabakiran. Nga milaw na mga ansang. Iso ti talaga napatagkan ko na. Gaputa sipod ti musay tinan ni Ami. Yan ti elaman tin tinangas asikasukan ko na. Nasing pata babae ni Ella. Nagasat ti lalaki nga ayatan na. Uy na, angan awan sa ano ti lalaki ti biyag na. Anya? Nasingpot yan ti Ella, mga ansang. Nagduha-duha kan kuha na iti damo. Ipagarok ko na ispya. Di na marami tikas na mga ansang. Di na tayo ito isagbak ni Auntie Ella. Apay akas ti mapaspasamak dito San Isidro. Apay adakas dagiti tao dito eh. Pagpunam. Sinurot dagiti awanan puso ti bangkwan. Sa nabalay tasan nga agsarday dagiti pulis sa mga sapsapol kadagiti nakabasol. No apay namin nga dagiti kakasta at tao. Anya nga tatirik nada. Ado nga paiso ti kwartada. Gapo iti tinakaw da. Nga mapapuuran matla ti kararuada iti impyerno. Bayan day ta napanunutan iha. Masalunak namin po pa. Anya ti kaddan diti mansion ita. Kuha pa pa. Kaya't ko ti aglangoy iti pool. Kaino ko ti pool. Iso nga imaya. Malalala. Aramidom ti kayat mo. Makamukan. Tas anda ka masikaso iha. Mapana kita iti munisipyo. Sumalog tayo, Lando. Anya? Hintay agkalap iti impormasyon iti nang serak iti bangko. Mga ansang. Saan nga tada mang magbitakin aramid? Anya? Amangan mo't no isuda. Ngamti kang panunutay. No isuda. Apa esikat ipabasulan da? Lukas ta. Mapan kayo iti kota damag no. Kat agin formar kayo. Matungpal mga ansang. Matanagan Ella. Amangan no iti mabiit kat dito'y mansyon ti sublat da asarkan. Ma'am. Agsubli ko man ni Victor. Natalgad tirik na no ta ni Victor. No apay mat ngamin asaan man lang agbakasyon. Ma'am. Kaya't ko kumamat ngagbakasyon. Iti kasta, maamuan na dagito'y amapaspasamak dito'y. Nang runa ti dandani pan nakasarak to'y mansyon. Kat barang day ta maamuan na, saanan nga agsubli iti serbisyo. Kat agyanan dito'y. Sapay ko mga rod, tamapasamak day ta imbagayo, ma'am. Anya tinamon yung iti kota damag no? Saan nga isuda ti kin aramid iti panagtakaw iti bangko iti kabisera mga ansong. Anya? Saan da ka no rimrimor iti dayja gundaway? Gapotad damot madam aplan-plan wanda. Anya dita? Di damot imbaga na niya mga ansong. Katiko na da. Awan ti amuda iti napasama ka panagtakaw. Kastagayam. No kasta nga rod, sumalog tayo. Hintay agin formar. Kaya't ko amamuan, no asino dagiti agtatakaw. Taapay asyak tito duwanda. Manang ami,
Naimbag mo ta saan kasi murot ka damanong Hansong? Uy, saan pa'y naam? Gaputa kayat kayo asanayan na pumalto. Kayat ko amanan. Kan, uray ti pa nagpana. Jakpay ka ba ulan? Sige, isuro ka, Rosa. Aginggat masursuro. Sa bali, tinagturungan ti bala mana. Saan ati pinuntirya kalata? Sana parikot day ka. Masursurom tulat ta. Naimbag ti pana, ta sana masayang manang. Sana kasi ti paltog. Sayang lang, ti bala. Sana parikot day ta. Sige, padasam manan. Sirigam ana imbag, ti puntiryaam. Maansong, anya nga tanong padasan tayo ti mapan iti pasdag a pinabatak tayo. Isumat ti pampanunotag. Ta sigurado. Baliwan dati mang ipataktar iti pasdag. Kat sigurado. Nga addadag iti pasurot da Bart ijay. Kunsigon ko ni Tata Santos ang nakasarita ta. Da Bart ti atapon na ng sirak iti bangkwan iti kabisera. Nasaysaya at no adda pamaniknek tayo at talaga nga isuda. Tauray siyak. Talaga nga isuda ti atap. Agpapada tayo ti atap. Iturog tayo pa lang do. Tamadamdama pa'y. Rumor tayo. Agturong tayo iti pasdag. Aday ka. Imunan lagi ti kakadwata mang ansong. Asidig tayo iti pasdag. Nasaysaya at no saan tayo agrupo amag na. Tapnawan agatap kada tayo. Ipagarok da gagangay lang. Wala makitagtagad tayo lang nga agindag dito eh. Oh, kotse. Mailasan ko ti driver maansong. Ni Bart da jay. Anya? Siguro. Ita yan ti pasdag ti pagturungan da. Sapay na kuma. Pagbaligi tayo ang mga mo iti kinapudno. Saan tayo magsubli jay kuta? Aging gadi tayo maman ti kinapudno mga ansong. Kaya't ko amaman na sino dagiti ng serak iti bangko. Kaapay asak ti tuttudo na. Takal ti pamatik. Adag iti pasurot ni Don Simon. Ngam kaya't ko apangkan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan na ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pasensya kayo na Masing. Gaputada kayo matlaang namin ti makasarsarita. Dan makaawat kanyak may papan iti ayat. Wan ma'am, saan aparikot dayta? Dumngagaklat ta, iti ibang pagam. Nagmading amin tiriknak nana. Agluwa ka manon, Ma'am Rina. Gaputa nalipatan nak siguro ni Victor. Nabayagan a panawan adinak sinarungkaran. Kaya't ko na makita kan maara ko. Yang tsak amo di pang kita akan ko ala. Ma'am Rina. Pinadas ko iti asinapol ti balay na. Tako na nga iti asidaglaan. Yang dagiti taong anagdamdamaka. Saan damat nga amo ni Victor? Anya? Lino ko nagsangang ni Victor. Lino ko na. Amangan no makumikom launay. Iswa talaga adi nakabasarungkaran. Tsaka mo na naman Di ka maawanan itinang nama. Katsyag, adong tento ti tiyempo nga umay nakasarungkaran. Saan ko man aday tati pagsangsanita mo no paglidlidayam. Kasanitan nga nasong. Anya tirami din tayo. Ada tayong itisan unay nga aday uti construction. Nasaysaya at no masidig tayo basit. Tapno nawaya tayo nga gunay. Kakadwa. Umas asidig tayo pay. Di kayo kutlaw. Kakadwa. Nalawag ka di lang ti saritaan, Juan. Mang ansong. Agda kami lang dito eh. Saan kami apumanaw dito eh? Agpaliw kami. Dahil tika nito nga daparikot. Nalakada ka maispan. Anya?
Agapulay ka, trabahador. Sino ka? Kenapa yang ada ka dito eh? Ako talabaho. Kaya't ko walta. Anya data. Sino ka? Ibagang tipod mo. Amangan mo mapalagtugan ka. Siya amboy. Kaya't ko walta. Kaya't ko talabaho. Kaya't ko walta. Anya data. Sino ka? Ibagang tipod mo. Amangan mo mapalagtugan ka. Siya amboy. Kaya't ko walta. Kaya't ko talabaho. Kasano nga mo nagtatrabaho dito eh? Dita, bagkat tayo. Isu mayak. Adayo kalay mi. Magmag na. Mabit lang. Kap-kapat. Bagtit sakit na ito ako. Sige, hingga trabaho dyan. Siya talabaho. Kaya't ko walta. Sabagay. Huwag man nagtrabaho. Pasang kumit aswelduan. Isupay, ti maitulong na. Masapol ang alagda ti may patakdar apas gatoran. Isuarumbang na sayatan dagiti tao ti trabaho da. Awad boss. Pagdaman, awan tinatagdalatan. Nagtrabaho da amin. Ay, sayang ti mo na bastag. Pinabentak na. Medyo nga ansaw, pinabentak. Sino ngamin medya talaga? Apay, natural, boss. Sana bali? Nakalagata tinakatuon iti ulo na. Imposible nga awan ti agragot amang sapol kan kwa. Malas na. Tanan ayunan tayo ti basol na. Tapayo tinang sarag iti bangko di kabisira. At isot di mapapasol. Malas na. Hoy, batit! Apahingat da ka dita si Dagumi amang kidda-kidday kanya. Nagtrabaho ka! Nagtrabaho siya! Salban de tata. Kita'y pahingat na dita. Kat kiddayan na no tumariyaw. Malas mo, boss. At nagpusurada ka na kagang bagtit. Lalaki bay. Sumatin ka! Di na suranan. Di kutsi ni Madam. Adan. Mabit lang, tasit ka. No kasta, kurang dagiti materialis. Ika? Wan, madam. Anya dagiti kasapulan. Naisulat ka, madam. Ano pa'y? O sige, mapantagumatang itamot lang. Malaman, madam. Lubigat ko na. Mapantalak ta iti pagkatagan. Kag isa ka na da. Tauray intun bigakan ama panyo halaan. Sige nga ron, madam. Sumit mo itan. Ngam awan pailan ni Juan. Amalan mo na isagmak matan. Ha? Iso na itan. Hindi ko natagari. Ha? Itong anday jay. Hoy, batik! Ayan mo! Ang sumli ka! Salbag ka! Awan mutlat sir, Selvem! Batik! Pejay, di manawan. Kakadwa, agsaga na kayo. Tamadang gamapay. Pumanaw tayo dito eh. Ayan tayo jay abagti. Kung na nangagawid, tanaban ka na. Kaya't ko walta, kuna na. Subliak bigat, kuna na. Hindi ko antim marayan. Aniya? Kinamat ko. Diyak nabutan. Hala, bayaman. Bagtit tumot lang. Sumait. Anuam tigas siya tao. Intong bigat. Intay tualan dagiti gunatang ni kinimatama materyales. Ha? Tamasapol nga iti mapingit. Malpasan da ito apasda. Kunak na maibayag kayo, Lando. Saan? Ang gaputan na amuan mi mutlada gusto kinapod mo. Ha? Adabart ki talaga ng sarap iti bangkang. Nung limang ansong ki pinabasong na. Nagdakas da talaga. Dahil ba pa nalain ni Juan nga pumarang?
Amo na tinararamid na. Iso anamuan mi ti kayat mi atakwatan. Ita, amo tayon tipod no akin aramid iti pan nakasarrak ti bangko, iji kabisera. Kanso. Anya ti pan panunutan dito ang nakatupang. Dagiti pasurot ni Don Simon. Anya itan ti ramidin tayo. Imposible asaan nga amo ni Don Simon ti aramid dagiti pasurot na. Mangansong. Amangan pa ikit di. May iso da nga agasawa ti akin kapanunutan. Agpapadada agtakes. Saan ka di? Ngarod, saan nga imposible ang mapasamak na ita? Mangansong. Ita, mang panunot tayo mat iti aramidan tayo kadakwada. Tapno agparikod ka. Asidagtan iti mansyon ko lang. Agda lalaki ang nakatakdar iti asidag tigil. Ho! 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 Nempag nga oras mo lalaki? Anya ter aramidon kita gate ni. Ni, kitaan nakmatlatang kapsat. Anya ti maipay ko? Magwingiwing ha? Napanan. Nay, Ma'am Rina! Ada kayo gayaman! Wan! Ilukat mo ti gate! Umay ka, iha. Agtugaw ka dito yabay ko. Pagsangwan ta da iti merienda nga inyag ni Insya. Mama? Ada na danon ko alalaki di tarwar ti gate. Nakamatider di ta. Ididinaman ko no anya ti kasapulan na. Nagunyiwing kat pimanaw. Amangan matluag bala. Ay, jakman amo, mama. Kunakit di ano trabahador iji asyenda. Ngam saan mat gayam. Saan mon nga italtalak? Amangan no agbala day chay. Tanudad duma. Adda agil ilad iti ruwar tiki. Intun kita ang dagiti gwardya. Bala mat gayam. Iso apapanawan da. Kasta ka di. Oh, apay anak ka umay ka, iha. Kaya't kayo asarong karan kini papa, mama. Saan abali ajak madanon ni papa? Basta makita ka, mama. Agyaman ak, iha. Katidya asyenda, kumusta? Awan parikot, mama. Makamo ka ni Chay. Intalak ni papamkan ka day, Chay. Iso ang makamo kan. Kukwambatan ti mapaspastrak ijay. Anya? Ngambat? Saan ka di akas ta ti mapaspasamak, iha? Sa saan mat nga alalaan ni papam ti mapaspastrak ijay. Sikalat ta kanon ti makamo. Uwan, mama. Ngamno ka sa pulan niyo ti kwarta. Mangibaga kayo lata. Gapo ta idultulin ko. Ngam sa anak nga agibangbang ko. Gapo ta mabuta nga. Nga amangan mo iti may nga altaw. Kat agpo kaulatan akas la aso. Dumakdakas itan dito lugar tayo, mama. Saan matakas to idi? Ngamno apay adumakdakas itan. Ako iha. Ado tirinong karti panunok da. Kasta ti aramidan tayo, Lando. Bumbaan tayo ti munisipyo? Juan, iti kasta. Agparikot ni Apo Mayor. Mangansong. Amangan na delikado. Delikado, no agdarasunos tayo. Isuanaskan ang maplano ang bagdaanin. Awan pa inaramid tayo nagmintis, Lando. Sa bagay. Isuapatset kung nagbaligi tayo. Agyaman na kitida iti asa nga bayoon aprutas itme. Magustuhan lakit ni Ma'am Rina. Ay, una na. Pagugusto ni Ma'am Rina ti nalawang nga bukadaw kung nalawang matataya. Ay, pudno dahi ta. Ay, ayan ni Ma'am Rina, nana. Napan iji mansyon da. Nagsakay itay iti kabalyaw. Nana Marseng. Kanayo na ada kamatin kanya, ti kaya na yat na. Uray si ka, ibagbaga na mo tayo ta? Uy, Victor ka na tinagan na. Ay, uy. Kasta tinagan ti ibagbaga na kaayan-ayat na. Saan nga ta ni Victor anag na iti asyenda dito? Ti ibagbaga na kaayan-ayat na. Ay, jak mo. Yung, saan ka di ano tayo, Chay?
Ha? Ay, huwag gayam. Siya mo ti tao, kat na tayo ni Victor. Saan aya? Anabayagan anatay da ijay. Ay, huwag gayam na. Natay gayam ang tiagnagan iti Victor ngay bagbaga. Sa bali gayam a Victor, ti kanayon ada kamatan ni Ma'am Rina kanya. Wen igni, sa bali. Kati ibagbagam a Victor. Natayon, idi pay laeng. Sige, Gordya. Pakirikap mo tigay. Mapantan iji asyenda, puraw. Magnaka lang. He! He! Ha? Ti lalaki. Isamanin day ta nakatugaw iti igid ti dalan. Eh, abay nga ta. Kasaritang man animbag. Ho! 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 Kabsat! Adda ka di ka sa pulang? Apay nga adda ka di taas si dagti mansyon mo. Anya tinagan mo? Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.